Kei ngā uri o Ngāti Raukawa, te rautaki whakaora i te reo Māori, hei whakaū ake mā te kāwanatanga ki roto i ngā hapori o te motu. Koera te whakapono o te toihau o te taurawhiri, whai muri ho i te pō tohu reo Māori o Ngāti Raukawa mo tēnei tau. Koe nei te ikeeketanga o ngā tohu reo Māori o Raukawa. Mai te orokohanga rāno o tā mātou rautaki reo, ia tau ka hoki mātou ki te āta titiro meheme kei te tutuki pai. He mea motu hake e nei whakataetai ki ērā a te taurawhiri i te reo Māori. Ko taipea ki te wā, me āta whakaroa no kia āta rā wiki pēr i te rautaki a te kāwanatanga. Kua whakarite a Raukawa i te pairewa o mo te reo Māori, kia tutuki pai, te motu katoa. Kei te whakai hoki te heamana o te taurawhiri. Kaua ki ngā iwi ana, ke ngari ki ngā hāpori katoa o Aotearoa nei. Kei raro iho i te kau ngā kai kōrero take o Raukawa, kei te ora tonu. Ko te pātaia, mēnā kei te whaihua te tirohanga a te iwi. Kei te āta haere, kareu e ki kei te piki haere. Nā ho mai ue rata te whiwhi mo te reo irirangi o Raukawa. Hei tāna, Ko kuwaiwai tā tātou reo i te mahi o te kupu hauna. kei ngā kokona katoa o te hāpori te reo Māori e rangonana. Kei te peka mai hoki ngā pakihi nui. Ko Eddie Stocks ahau, ko River Thames te awa, ko Arsenal FC te tima. I work for Westpac Business Bank. Engari kei te kāinga ke me te hunga mā tātahi te kōrero whakamutunga. Kia au nei kārehe mea ātāhu ake i te reo. He tapu wai nui pea hei whai atu mā te taurawhiri a te mutunga o tēnei wiki. Jasmine Pearson, Te Karere.